Makhehla kusile bogogo savusela enyakatho yeningizimu ngithi hey ay konakele andazi ngiva nginenjabulo phakathi abantu base Port Elizabeth bakhalile ngempela ngithi angizuyeke uqhubeka ngithi ngixoxe ngoba hayi mkhulu yabona ama calls enimafaka lana bafowethu nitshele nabanye ni-share le video le njengamanje nguSolomon lo phansi emampondweni kwagqilaza umthakathi elisikisiki 4820 lalela ijaji lamajaji elajaji amanye amajaji ukuthi ayigange engenaqiniso nguhlopho kaqedwa umkhongothi ngumabhengu Thumbeza lalelani bogogo. This week on Sunday around 10 I'm in Port Elizabeth consult abantu ngiyabona namanje mfazi balento njalo mangishoot ngena malo WhatsApp in laphana sihamba ngoappointment and nani ngaphana ngizo update for the last because ngicabanga ukuthi ngizoba na 3 days or 2 days lapha yana you understand lento le ngitholakala ku 0727447804 le number le ya WhatsApp ngifuna ukuzohlola ngifuna kakhulu umuntu othi into zama zihambe kahle ngifuna ukuzohlola hayi axakekile mkhulu amaxhosa axakekile gogo ngisebenza ngempande ke mina ubuza ukuthi usebenza kanti angisebenzi ngeyiwasho ngisebenza ngomuthi umuthi straight yenza kanje ngithole laphana kwazakhele kuSalamtu Street 6103 uyongithola lapha esigodlweni samkhulu uphanda ingxaki hayi mkhulu ebegqilaze njalo ngiyabona ke ama appointment ngiyamthanda umuntu lo yenza into le straight njoba ngisho ukuthi ngizobe ngitholakala kuphi this Sunday kuyobe kushube kakhulu mawufuna nje ukubhekela into zakho ngithinte feel free ngithinte gogo sobe hlola lapha sosingadlali thokozana.